bantuan ng patag, bang kita rin upan na. Ibang patuan kapag kumail yang iya. Maing samat kot sa kalangan kiyong kumuyong masan mo. Makin suya sasapit nan siya lagin mo, may suya ko ay remoy. Ipagumutin kaya kiti masan wet. Kelo erbitin nga namoy sarawi. And dotong namoy yung kang koros na panrong, but sutapin ay kel, sutay lalakong ayay kong megin, ututre ansyo koros, ni modern council ko mga Jesus Christ, ipagabugat koros. Amen. Arla penatayran kaway din rawat ang masa ni, Dahme Intahn Krais, wiahieng kitail. Dahme Intahn Krais, wiahieng kitail. At ayran po pa sa bukan Hebrews, bukan Hebrew, iralaw tuaw, resik riesek payo le riesek kuno, ni, pa Krais ora katlong nan wasa sarawiye, mawiya penaramas, metuwa tumumun meutano, pa katlong nan lang wasa eket ye answer word mo silangin quote penuya. Pueden so say kitail ta Christ so otra katlong nang wasa sarawiye mawiya penaramas. Nim impal me kot masan yang Moses ang batagyan sa rin siya karong wiyataw wiya kapin me minan lang o. Impalo wiya utan kapin impal me minan lang o. Ay menda me Christ ito patalong katlong nang wasa sarawiye me wiya penaramas wiyata. Metuwet momon me utano ye me minan lang o. Pagkatlong nan lang wasakat kat ye answert mo silang in court puen wiya. And so say kitail. Pero sa klima ko siya. Samuro lapalapan men susa ko kin petalong nang wasa sarawi nan par koros husik intrayan man. Christ soda katlong puen mayroong kipeni paktotori. Kusuya samuro lapalapin Israel. Pakeo nan pareo. Raging pitulong na mall makayaw saraw na nimbalo. Mall makayaw saraw sa makopani na umimiye. Pakyaw ng sumbareo raging pitakilong intran man, intran coat, o intran kopul. Intran coat may mayroong in Syrian Israel chorus. Intran kopulo may mayroong in Samuro Labalabo. Amen dame. Samuro labalapen mensus ako kin petalong nang wasa sarawiyap nan par koros wusik intayan man. Rekop ko pureyang mayroong sarawiwat nan par koros. Pakyaw nan parew. Akray so katlong puen mayroong kila peni paktroto. Yaw sa mi crash katlong ye. Depan tulak depan kilang. Akray so katlong puen mayroong kila peni paktroto. Pampakeo me Christ uya merong inintao. Pwe mayay utan bang katin lokolok pakto to sang nintapin samba awita. Apso pwe katin parto pan metre pak karen tong ni imunti koros pwe en kawe kila tip sabel me merong en beni. Erlang Christ katlongo nam pero me kayo sarawiyo, nan lang, wa intaw, kula o deposit ng pero me kayo sarawinan. Mall saraw me kayo meron mamimi nan lang o. Ni na Yohanes irlaw 3 sa kredyo kay siluko siya. Running niya sa tao met. Teman-teman, ranin niya sa tao met. Sisasap masa niyang paisang niyang masa niyang Mary niya tiarta me Christ mo, at saka lamang politik ras masa ni. Paisang niyang mas, de mas sayriye. Paisang ito purta lang rin sa may. Ako ay rin riye ko indayang rani etay ipang purta lang rin sa may yobil sa mamail, renay ko to bilang mahal ko. Ni mensangin ran, and yasata, Christ soto muitong Mary and Sire, wapan, purtalan rin siya memas. Tama bang purtalan uya? Apan wa intame kakretin lobo, iketalo piligiti intabo ng mon magayo saraw memimi, lalo nga purtido tutuwang sa sabong warang kauran paisek. Ime patagang Mary de sa stereman. Ni Samuro labalaben Israel,
Nira bangin buya mayroong sarawi wut. Sote armas ka kailang rail. Ma armas men pan sai rail mon rail pan buya mayroong sarawi wut na mol me kayo sarawi armas bang pupuy mela. Wa mayroong o sa kinto buya mayroong an intao. Ime Christ masaniki yung Mary en payek sang imas en tema sairi. Papan ko talang rin semenan lang. Tama bang ko lang wiya bangwa intame kakredi ni lobo. Ikatala puligi din ang mall makayaw saraw yung nanlang iburto. May bang kalang may bang taman nan matu riesek isu. May hindi rawat walang burla watak na nung mga buksaraw ka. Matu riesek isu. Iradik limesek riyaw limesek silu. Ni Christ a kalobu lao. So kay yasada. So kay rijita o aramas and mas ako me. Buya lang kay Israel. Paratasan ng ray so ka. O regular ng kani mo da tuwang toto, armas toto. Okay. Armas bukat mimiya. Ipinwat me Christ, why Israel? Puin me melamon lobu ap so lang. Abraham, Isaac, Jacob, you name it. Ipinwat me Christ, wa? Kotala nan lang, walang ray rin ko, may puksaro masan irangwat. So lang men pan mela, ang suwot ang balangan ni miran ko. Pagkita intahn Krais me kakredi ni lobu. Mela yang talang kak. Porla rin ko. Ma intahn Krais so de banker ni lobu. Kitail armas so ka porla rin ko. Tama mita na rin mo rin deep. Ima kata puksaro masan ime. Intahn Krais uya inta makalekelew. Inta pailaw teo. So te megot pangkakampain ta intahn Krais. Ay ime kitail Depan uya kita intrawo dan kak pain kitail tasan nanti poson temang depan nanti. Dalam kelang lang kau no kita poson tu tak mahu yang lobo inta and Christ when mana and inta word. Malawas ang tasan lapoi kitail tasan nanti. Eri ime indang me Christ tu ketlongan ang mall sarawi wasame me utang mo minta me minalong po. Ket kila inta wo petekilongan ang mall me kayo sarawi nalang. Ipur dito sampai tujuan sabu me orang kau pran paisa ko purtalan nalang. Dahme Intahn Krais, wiahieng kitail. Dahme Intahn Krais, wiahieng kitail. Kayo, kakredi intrapuen miye sawas pataren kot. Nanti mudik kayo lau riau diklima ko siya po. Kot metemen miye, o emen pil miye, kin totok, kin kotok pende koto armasakan yei armaso Christ Jesus. Pambili watak. Pues en mie sawas pataren kot. Pues kot metremen mie o emen pil mie mekin katoke pene koto armasakan. Yei armaso Christ lang. Enda armaso katakin yei kot Christ enda armaso. Ni Christ aketla ketiang balimaunin molen kot na lang ebuyatan ni armas. Pues kita armas mekareta. Pues en uya sawas pataren kot. Kilang asa magdaiban pekiren kot sa lanana kan. Daiban kapag lang kot Christ beginalata lanano long atalang kau na matani name mo kilang intayo pa. Anso magdawi at deep. O tay kalu kila tiba tay luar kilang kot na magong kita Christ malata ipagmago kita lang rin kot matani name mo kilang intayo pa. Masote intahn Christ kerdi sote ban sa waspasaren kot. Serian Israel kan sote sa waspasaren kot Moses mawian ang pong naramatso kot. An Moses ang tatawagan mo yan, nambong narmasukot, so ito Intahn Krais. Eri puwagi intrawa kerti mielar sa waspatayren kot. Karyaw, puwen kawela tatawagan seten na natalmor. Krais kakredi hinta makalagelo, puwen kawela tatawagan seten na natalmor. Na yuwanis kayo relaw silu, rejuk walu ko siya. Meme mekin mimitan ang tip, ye inain tepel mekin uya tip sang rin itabiyo. Memen mekin mimitan ang tip, me second to kamor kilamarang kaung sa kamor Jesus Christ. Second to utot kita intahn kaung Jesus Christ, uyan in tepel. Tepel mekin uya tip sang rin itabiyo. Memen mekin uya tip. Kata dapat metawela, magdaman damagda solong kaya kata pil ang lang tip. Kita isuya na ingkot, isuya sa pumengkot. Kita uya nain tepel. Memen mekin mimitan ang tip ye eat nain tepel mekin uya tip sang rin itabiyo.
Sabulmen kot yeroso ketto peki karbe wet po en kawela to ken trebelo. Ni Christ akagredi hindani lobo e kawela to ken trebelo na tal maur. Ma hindau si geredi sotre megot banga kawela an trebela to na tal maur. Sotre. Kulang song when kelen hinda in Christ. When kelen hinda wet, when manaman in hinda wet, when power me mean hinda Christ. Na mi ole men. Ikan watek. Dan pinglan na YouTube. Olo melar apan we conference, as remember we conference. Each American in down the blood armas trip the manifest Israel so mouse with gun. Each American in the blood in down count Jesus Christ. When manaman in down when powerful in down count Jesus Christ, armas wrong to arm makit guitar. Kasulu Christ kakaredi inta po enmuya inowen intakap. Pangatek ngai kawewe. Pil tuwete murin konoto eket kiyong rael taleu masani talwot yetelen supplement court inokap me ewiawi kitar intai me kabubul dier pueke kumali me kata answer me kawia todogen kamati pesarawi oda kini muaino kitail kataman kitail intahn Krais mereka kredi ni lobo. I karman ragi ni muaino. Pagkitail ang kataman kiyong kitail intau mereka kredi ni lobo. Hari kilang wawagi masote intahn Krais kredi ni lobo sote inokap. Inawan intamakap. Tene talwat ye telen supplement quote inokap me wiawi kitar. In time me wiawi kitar in time me kabul budier puegi kumail. Ya when intamaring. Mamiye inawan intakap. Ya inawan intamaring. Inawan circumcision. Lang quote masan yung Moses. Kaban circumcise yala men Syrian sus korban circumcise para circumcision bang ya inowen inta keredi igarben circumcise intau keredi puen buya inowen inta renampungan men sus kano quote ap totoken me buya wi peo lobuk esu ya da me ko ren quote ino merungomo ino nan kosonet eisako Lang ya malse wewe karben circumcise awi. Men sus ni ragin circumcise ni rai seri ragin dayang god ibang kapay tayo inawapon. Men I know and kosundet Isaac makot kat kiyang Moses o. Inong kosundet Isaac ko ang seri ang sus. Kaya nong kita up yetuen. Ino me kap emengenin ememau. Apu tayo suka kiyang tayo ko paporin komor ni ino. Ni koson nedo. Pumakde bang kiyang dahil ko paborin ko ni koson nedo. Ada ko dulu lasang eban makan kot wagi Krais paulam mal. Bang ada ko tayo nampungan Kalesia. Ilaut limau. Udah dikik payu makusuya. Israel kan remail mekin song pungulang ren kot sang ni Israel kapayata au depen koson nedo menia koson Isaac me kot kat kiyang Moses. Israel kan remail mekin song pungulang ren kot sang ni Israel kin kapayata au depen koson nedo pen Israel may sanger Krais remilar pan remilar ligin kalangan ng kot. Koros me song ren kapayata koson nedo ranwat. La men sus ime rekod ko to ran kapayata koson nedo men sus. Tama koson nedo bang yung rema Krais to yang. Koson nedo mga ngenin ap niya taban koson yung Krais na dal more koson nedo pon bang boy tare dal. Tayo sudah nagdalin indaw iban koson yung Krais na more ay bil ko boy ta koson to so ime nan kalisa limaw payo ko siyang dal. Israel kan reman maging song pungulang ren ko sang ni Israel kin kapoita out of yung koson nedo pen Israel may sanger Krais remlar likin kalangan ng God.
Pagsaruin ng kasiyog na nabungin kalesya. May iban metode mang punggila ko sa nadoren kot, ay milaligin kalangan ng God. Imilaligin magan God. Iligin Christ. Pil eure pil kalesya riyaw. Kalesya riyaw 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 keo. Kalesya riyaw riyaw keo ko siya. Isodrakin sökaway sang rey kalangan ng kot ap mamie armasamen me pungla ren kot sang ni koson neto met pamuwi me en Christ e pula mekot man. Pambili watak. Isodrakin sökaway sang rey kalangan ng kot. Ap mamie armasamen me pungla ren kot sang ni koson neto met pamuwi me en Christ e pula mekot man. Rasyo ka kiyang tayo kapaborang kumaw ni koson nito o bilang sudah bi kapaborang kumaw rin Christ. Kita ay bang kilang lang sa Christ o kiyang tayo kapaborang kumaw re. Koson nito pun bang pwede tayo. Koson nito mga mengenin. Eme manaman. Apa sasid ban tahu ibang kapapwede koson nito. Puyen bil ipo sa pagi Christ puyen mula rin kot. So Christ kilip. Ay may ko siya, makitay kiyang tayo ko po rin kumurang kaon Jesus Christ. Koson nito po bang po itari tayo. Kapayo, po en lapata kita isang nantip, ima kata Christ kakaredi intaw. Po en lapay kita tasang nantip, nan maturalaw trisak wano risak walu ko siya. Po intimate, intan inawo. Po intimate, intayan inawo, mepan kapulbulti pwe en lapata tipen aramas koros. Masuri intraw keredi lapamenti pan sote. Sote kita sirpan pitlasan na dahil maurentip. Imaglangon kailan intayan Christ puksaro masa niyong kitail. Niyan sa magtapan lukur lang marang Christ kasi mo yung inan dahil maur. Intrak pantaldasan nga nantip sote sin mo yung tip kiskot pangkilang. Pagkita, bagi inta and Christ magareta. Nan Ibru tuaw resa kriyaw ko siya. Tuan mesansan ng koson nito, karen yung may koros kin makalagal kita inta. O so den labo ben deep kin miyema inta so kin gareti. Inta and Christ. Men sus ko niya may merong ki intan man. Kakalwa yung kitail intan kaon Jesus Christ. Yung makot mas ni mayroong kiman makalagal may so kisin pakalong kisre. Kakau kitail lang inta and Christ inta makalagalo. Yung makot mas ni kinasurin Jesus may bangkin kakaredi inta ap nan anso koros nan parko rin takot ti managan kakaredi intan managan. O aramas me uyata token mayroong intaw sa kung painta sang tipe intaw kun painti. O kot kak magong aramasu. Intang Christ kele me bang pain tato sa nandip. Igar bana ko to kak redi intang ni lobu. Ni Yohanes som baptize sa akilang Christ ketebon pinlabo. Som patagin sa pulme na som batangko. Kilang simbulan kot may pain tasang deep and samba. Pain tasang kadang pain deep pain tasang. Iwan power and intang makalagel. Sote megot imkata sote megot magdalang uya sote dal totoke magdalang uya pagkumaurang kaklilong dal ite mekot kadung purgi dalan poson lamarang kaon sa kumaw Jesus Christ ite atay poson magdalang inta bang kautan king dal dasan nanti ite poson pema atal totong kan kakwang wai kita lang ren kot Mami tudok yo bang uyawi maayo laut sangamu igak suwigi. Gang dan ditudok randio ay tipso kau laut sangam tipso ka di pan lelaren ko ta ko so bam so. Sudah sangat ren ko. Ite me ko tanane dan lukur lang marang kaon Jesus Christ ko suwong ina tay mo ki poson. Kalimau intraw kerti puen kapit kita isang hengyangin kot. So lang yang kot po child.
Intahn Krais makareta. Na Rome limau tua kusia. Pagi ye polar kita punglar ren kot met. So utan pampil torik cai sang nan yang en kot. Nan bukan wayo kusia. Nan King James Version kusia. Being now justified by His blood. Kita punglar intahn kang Jesus Christ ren kot mereka kereti ni lobu. Inam bukan wayo kusia. Being now justified. Kita punglar ren kot. Pagi Intahn Krais makareta. Kalimau ke kawanau ko siya. Kakaredi intra buen wiata pepol nang bungang kitail kot. Answer word pepolen kot mir retal chorus. Peace of God. Pepolen kot mir ren kitail aramas chorus. Me kasi bungang Christ. Sularang yang kot potail. A pepolen kot mout mi retal. Pagi kitail kasi bungang Christ na tal mout. O pepolen kot yang kitail. Ima Christ masa yang malay pepol. Kadang soon bepol met sambakin kita. Bepol wat Thailand kita bisu wagi soon bepol wat kosang ya kita wagi me kosang Christ. Aku jadi suka wagi ni unsiak bepol wat. Area kakredi intra pun we bepol nambang kita lokot. Nang kolose ke ye urlau triese kosia. O kot pil katin kubur re en katin kasapal tong. Au depen lango sambang peni sang ren sapul meu, sang ni poulan sapul meu ni lobuo, bepolen kot pardon kutailer, o ituen epil keting kasapatong ren armas koros ni samba obil nanlang. Nampugun wayo bil koseya, nang King James Version koseya, and having made peace through the blood of His cross. And having made peace through the blood of His cross. Intra mekarin ni lobuo, watong tali bepolen kot. Tamenan madu, giraut limau riktuau koseya. Pangwadag. Madu, ilaut limau, irituaw. Madu, ilaut limau, irituaw. Siya. Met pai, nakin wiya totokan kamau, nambungan aramasakan. Pagkot pangkatin wiyakin rela udan sabol me met pai rai pun wiya totokan kamau nambungan aramasakan. Kitail mas, jawi armas tipanagay. Kos yak kitail, me wiya lang sabol men kot rawat. Mas ang wiya tipanagay. Tane met pai, nakin wiya totokan kamau nambungan aramasakan. O kita dali pepol me kot ket kiyong kitail, talut walang ren aramas. Me anane pepol wot. Kitail me wiya totokwat. Talut wawalang, pwede miyela pepol nambungan aramasakan o kot. Pagkitail bil tuwa Israel mas. Tayo minamaurin tip mas. Apmet, kitail ankir pepolen kot nan tal maur. Kitail ankir pepol nan tal maur o kitail. Utale pepol me kauno ket kiyong tail. O walang. Renaramas mesidu pepolen kot re tail. Iwewen tayo matulimaw tuwaw ko siya. Met pay me kung yatodogan kamao ng pungan aramasakan. Tayo me yatodogan kamao. Rambukat. Tayo me yasabot meng kot. Tayo me pepolen kot mi re tail. Tayo me wawalang iray mesidu pepolen kot re tail. Pwede pimila pepol ng pungan iray lo kot. Makita siya bang wiya. Christ keto ni samba kan kailan sa mga dodogan kamao kekitalan lang. Anak, so kita laramas me banut wiyak. Wawawoy totoken rong amawan kodren armas tekang koros. Pwede pepolen kodren gapit lelong ral tekang koros. Mesidu pepolen kodre ral. Herimen kair kila irebukat. Irewut. Without kita Intahn Krais, pwede ije me ba witenu kata. O kapungu kala ren kod. Iyat mo na sabihan to kita Intahn Krais. Ni boson, lugar langi. Pagmangkit iba kang kos mo sa wiahieng yo kos mo yung tayo na dahil maur. Tayo ko maular. Tayo mawar rin kot. Ite. Ma, komo yamen na yang rong hatak po tetranwet. O komo men likuar lang maran kaon Jesus Christ. O kasamo yung inanamoy maur. And wiyala am kaon o song komo. Akom itawin kapakap and lukwet. Kalanganin komo yung kaon Jesus. Ikamalele o poson, totok bakom kachin wiyata, nilobuo, pariakit samalaro.
Ikamelele me intamu makelegal na kom kakaredier nin lobuo painieta sanger nan tip o ranwat ikotomomu dat bangke tip koros me wiahieng komuyer sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiala ay kaun o ay son komor sang ranwat o kokolate solar ayong pengay ap mekor sumaitong komuyer kalanganen komuy poy kamelele me ay tungol at yang injing dinan sapol mo puken komor kalanganen kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God piluklukete koros melel irailkan metungolen ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu tayo wisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautengkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin wiarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemukan kalanganen kupromail korusyen